hula persiap marga sinaga siap tanah Jawa. Dina kuboto kami dina marungulu opuno el dolio amang borong kami siap tonga-tonga keluarga mona. Alani rak mangindu mai tatu adupan di batas satu tiki nawang iut. Asalan lian gancang ni umur doa musalu na pinopar ni opuno el naum sarimaton. Alani ala disodo among atur homa atakta sehingga dapat dokam maita anggiat to katiki namang iut tarapul salu na rohani lumobi elata buruta nang songni akabere nang ibebereta di bawah stikyo pasak mato. Jadi mau dia tengah di ruang mangga Maria tu rokok di hita hula-hula pasiat marga sinagan sa tanah Jawa rap doh di wapada dan puta nagabi situdo pusi sama nadi siwar boronga wala te mamang udah dia bapak dia di semorata wah mas sadahan nama teh parjulu hitam maduk moliate tua mata perdingan basa tong basana tong manongari-ngari kita marhai pasong di bagasa sadarion roha misan tanah Jawa udah marga sinaga marhai pasok kamu hidup pak kami di tomani dua ton nang di tomani bagason ulau sari matua parjulu sahali nunga maru jungolu lain nami aku Sinoel Dolio Omba ulauta ulau sari matua rohami hula-hula muda hula-hula pasiak marga sinaga atau pasiak mamolo di Tobau molo di si itimuran si Madungun hula-hula na poso mo nama jadi molo tuk pesongoni torok nami sesadia torok nami haroro nami amang boru siahan las marhamuna molo tuk sesok penawai ngapala hula-hula nami rajai manurung nang disom manasida songoni mapatikia siap kami yang kota singon di haroro rapak kami bapak namion imana di si barong-barong doh dainang di sana alane yang gohami hula-hulang marga sinaga nasa tanah Jawa ulaun sari matua natongo di tonga di bagason nauk sari matua lek kunoel sidulion siahan rohami na berdulu sahali dihamu helaku doh berutu na Noel manang nabuhabe holak kamuda be na marhasohotan di pinoktar nilayo adong gohamu dua anak obat teh guru lima hulu ginak tini jadi doroha dihamu hela adok paduhan nama dua molo mati amai anak syakanga matuhala mulu maksudnya di sini mengatur nak ketiduhon na mengatur orang kay botona alai boydo jalon atur siat tinuduhon atur siat ibotoniba asal si bayi nadingkan paduhan nama duai si bani-bani si badaudu molo mati amai anak syakanga matuhala mulu ido didok alai dok pala salah iba marguru akka tuang gini bayi botoniba somot tagading ade si hada anggahan nama dokon dia muna dua margogo ho martang yang pasatamu dirimu tu Tuhan ini nalaho pawar hato layo tu perbadan sada hamu sama daun naik di baparan yang kaleko dia kena sosohok pe asa tulus lakani layo pada foto Tuhan na sama ni masuk masih dohonokku di baruku ho baru ho mano yang parumain nih lain aja mulu nomor jumolo nagabe nama buat goar di tomani bagaso goar nilayo om homa parumain na siya kangan dah malo ho ito malo aturang dini bereki atur na maridaho asa dinggan udang arong na hurang bodo aturang mo dinggan alek ko na dinggan dah unang maila akan tua-tua maila bapak
nyawan bapak yang tahu. Odo perjulu maida. Alana odi soteng na boto. Nah. Ima budak ko tuho ito. Atur homma nadinggani. Leyan nadinggani. Kuliah itu tuho nadinggan. Akka hata pasu hata kuda tuhamu. Akka gelekku. Semua di bawah madidi akka tuangki una merede hore ito na. Sima tuha mo dingga bay. Unang gabi kolong na marsakon higuron. Jangan dong benemu mana ngatu sima tuha mo. Dus ngirohaima pasah hatu sima tuha mo. Jadi ini masih dohorokku tuh hore ito na. Jangan dong nalain di sidohorokku. Asal boy di atur huang kimi atur huang namari doho. Dos roham. Pabor hatul layot tu perbeda tokinai. Mau lihat mari Tuhan. Nama dong ma di dekot tua asal boy di atur huang. Sama lima sama sidohorokku saya sendiri. Nading kadido di halomorokku. Sama lima sama sidohorokku. Denggap kamu lasihan mengatur anggimu bakai dua tahun muda akai beberekon. Alana beberekon akka ubibirek kinang bukan sekolah. Idoroha dia muna berenami kana sekolah. Bertambah dia mu bisu nakapistaro. Asaboy na bukmoy dia ka ilmu nabi nuju muna siapa sekolah muda itu ada. So manima akan sekolah sinaroko. Molo na sama sekolah ang giyak ma dapat rokapam. Ang berdiumur nga wajar na hamu marhamu dia. Imak kebereku iba bere ate asa opat dohan nama tua tu matung di moli di dulu umur batua atau bahu mangoli molak kanong boy dohok muli asa om dong muna masih kesukunan saat itu sarma tua te. Jadi sama lima yang bawa nama dok di baruku elakku balik gabi mah nanti nabu tahu. Hari muru takas gabi di hamu baruku helaku somoni bereku ibe bere dohot di hamuna keluarga besar makasiakan asal madegak kau masih bolodona. Jadi somoni mah sama silonokku di hamuna aka di baparan di layot las somoni mah sama silonokku terlumubi di hamak kana marhamarang di dengkak kue kami somoni di hamuna kana marhudalu baru tapunan isi bagading may dulu di padingdingan. Horas dong namar hamarang kinang marbur. Ada hubungan kami dingga kau masih bering-ring. Jadi sama nima diho itu upunil baru. Margo go itu martangian. Ase dongani ho saya puli roham namar sakit itu ada. Nah, ngau ko sabar itu ada sabar nikudo namar habiau makubung itu nukon. Marujungo dulu ayo. Itu asik na babae. Asik dia. Asik itu. Aku mababae dua mo tinggal namar Idam, jalan 2 tahun. Alay songonam maaw, mendiri. Nah maksud itu isi margogo tu Tuhan itu marpanga dua. Tuhan dongani rupiah, leo dia. Kasadaron ni roha, unang gabi di dua. Dia kadaran na ilim media. Ido upang ido tu Tuhan ini. Songoni maho itu, nababarhat layon nanon tu berbadani. Gomos so mangido tu Tuhan asa. Ya puliho, detoran, ya puliho. Nama saki dibandingkan di layon. Anggau itu dengan terdokawa. Holang akah atau podedo. Kata nasihat Tuhan ini sifat hatok kutuhan detoran. Jadi semua nih pak. Anggiak memarahi pasuk gajah ngomurmu. Bandingkan dengan apa paramon. Nanga kapah putar karena manggil. Asa dapat sama nama tua. Asa rohaduk kama tukun-tukun dombu. Aduh hati tukun-tukun di horbo. Nang sorma tua mau itu bayu pau tutup. Sahak mau tu nomor ini, sahak mau tu nomor mana? Semua ni empat doaku di bagai seperti dia. Jadi semua di hamona keluarga usaha sehat. Kalau kata kita leh yang bertasi urus si gajang ratu. 2 lebar mari hatau kamu dalam sifat teman kami. Hidup juga menjadi orang tua. Malah kekurangan amang boru dan 2 Apiahana, saya menot tu helana milik buru nanti. Saya menot tu putak. Oh, gabi majalah horas tu. Langsung ni mak, amang buru buha. Oh, gabi majalah horas tu. Oleh temak. 5 rohanan. Jadi semua ni mak.
Tidak rohanon ujolo manemburu doh hela baru benar kapahopu. Bokya pahopin nada. Jadi media gitu. Jadi semua lima ditarsima ulus nawas basatun nami ulus las nibada mon las nitabdi di hamuna buru nami rohela nami walau petuk semonon kubatu pahami ulus namura anggiak mura nabok muak kapas Saudia Betul. biarkan ila tengah muna tuh karena kami hot Betul. masa kusil orang nami malate namalo lapa sahat ulus nibada mahamir to di buru rohela nami naktu pohok nami bang mak lagu-lagu sa kuliah iba naman. Tersima di gatek udah sudah yang rapi no pesawat kami asatikin nanti no bagolang-golang o pangarahuna sama ni bola dulu sama pesawat kami gudang batok pinasunang wah amang ada Bau nami pariwan nami tulang robot siap kami enak kamu merduk mulai itu di bata ala dibakai pasut doamu di pataru satong ni hutamu di ramoti itu ngedara di badak perendeng dotor di kamu gabe terzalohamu ahi pasut di malas niro ajuk pak kita di julu di jago nomor julu ima di namangguhi gukutu jauh nami di persari matuan yang manamion takasuh piu di hutan holong doamu nama dia anak poni Kris doamu jojor pasangatun kata pulabut hal tuh doa kata pasu oke mentung mencakup badan nami lumu bima akapoh pumon pasau tu nama tanah merturi bata jaka pangiluan mui akatulang dilai badison ada duduk umi orang kulon musumonom orang hura di gado soban orang nabui muduk songoli bin non di haroronami ro marsok batu rajai 10 jari-jari pas 10 jari jumajujung tung lasma rohamu di semua pasahatami songon arit na upar tu persarema tu Tuhan muna siduk buti mahamu lai naik piamang namalo asaro kami lamar sopa tu hula-hula na miyong ni dinami hula-hula nami kami akan merahama nami dohot hula-hula ni anak kok hula-hula na poso pasaidan nasa puhatama dohot hula-hula na poso nami manu
Pemain do si majuta nakani ngadus roha. Ya. Melate manang di perjepatan tikiom. Ito takas do butuh kami, dia lah beri kami. Nang merengulu layon siap tengah-tengah muna. Tombok do iba di tikiom. Alai Muhammad honon imaroa tikina ikoporat nama layon tumo pertuhanna. Siap kami hula-hulanya anak madok saya tuat tama nama romoti dari muna dilian ni antibu terapul rohamuna alani paninggal ni layon sosok ni manang diamu tinopar ni layon senggit mau sudah jemur dapat tamu akan nauli narenggan dun tinggal ron layon nak semua ini diamu selalu na akan nama rumah tubuh pemurun nami macelas roh nami kerida doamu itu nasaur dot di tipion rakyat doamu hidup kami macelas roha setua tama doktong nama dongan hidup selalu na semua ini memang padok nami las barohamu Mau lihat mah? Lai. Yaroromo kerja namanya karena tulang inang bau. Di budian nih, anggikon, opu noel dulion, roh kasih lasmi roha, marhide tangyangmu, kerja nami di haroromo, di hata hukum, emen nama lu calon nami manoni, ngagiak mato merludu hagabiu, merludu nang hamorau. Merludu nang hasangapuni di sude kami anak konlungo memang kuparanya kuduli noel dulion marhidi tayangmu las marohanami ima ngami akka raja nami natulang alanima bakko dedo dedo untorane punami moro karsono kodono langsung gede pangrahon roro kami marsob batu rajai 10 jari-jari pe 10 jari si majudu. Mo natuk somoni bandon na budi pasat. Beremo pasi tua natong bimu. Sara mau pasat kami asa sara dulu tu daruan. Suleon akena komo piga hor kamu suk dayu sulanya sa bodohan. Ibu ngaingo pasaribu utawara 2. Rade mamu. Raja nami. Baik namang edenami asarohami. Jadi wape di hamuna saluna kalai nami bere nami nangi boto nami obar di dos niro hatta nata hatai ulos serbang ulos sappe dua lao si pasaton nami tu hamuna saluna na tininggal honni bere nami na sari maduor obak ma akale akaito akabere na lao si pasaton nami Tuhamuna dadanitan yang ngami yang hidup tuh depan di Tuhan. Jadi kesehatan dan non, kamu mengatur ron. Mau lihat itu lah. Baru. Lima tuh suara siap kami. Pasatan mah Tuhan minami dosa. Kapugulu. Si pasat kapugulu. Kapugulu. Itu di pengubah kami di mana? Mau lihat itu lah. Mana lu? Namin na kiningan margana baran siya dus ni rohata. Siya kami margamana lu ima si jalo so patulu. 2 ma na buhay terpasat kami. Ang guasatan na hamuma amang buru na mga turhoni. Gabi masalah horas. Sebutun dinasari matua berenami pada waktu
Ngatakas na di sinar kamu martongan ni alaman berenamion manamyakon pasahatun tua karaja na liat nalulu asa marpangiduan tua makta na martuari bata akka tapas pahu siya nakahan raja lumubi ma siya raja di matagungna raja ni alelemu nang raja ni bormu lumubi mulai sa kami soba-soba nang ilo mahami at tong dari na diuron di parnak mataneron di parsari maduaon ni berenamion palapas dari na diuron turupan ni Tuhan di burian ni berenamion di saluhuna di hamuna si sada asurun dumubin ma atas nama paparan ni naporonami opung isi asyolani dalam nitami yang ngami turupan ni Tuhan asa tumajalo baramu pasauto na matari batatong akka ito akka boru bere nang dia kapakupuniba di hamuna saluhuna na tininggalhon ni berenamion diak kana marasasohotan itabay Tuhan matong di hamuna situ buana nabisu do boruak kana takas maruha sahat itu mamuna tujuan nero saat ina sorma dua diak kana somarasasohotan kami hula-hula muna marpanginoot to matana martuare bata di na mga ludi karezo amoto idongani Tuhan madale padu Tuhan marihamu akka pagkarezo na tama to akatiki naneng ro ibulian ni berenami nasare majon dinala marhasa hotan dihamuna salu na paupunami ditongos ti bata matong sirok kami to dimuna na ulugabi na ulo horas na ulo dongamuna tuare na mangingut masaat tu nasaruma tua iburian ni berenami nasare maton isaluhun na diak kaparsikola akka paupunami na tininggalhon ni berenamion didongan itu amatong dilema bisu do katangingur asa jupang na niluan na dapot na sisalan na to katiki na nero di na naman karezoy ipatubuto amatong pagkarezo na tama dihamuna saluhun na natinggalhon ni berenamion dihamuna saluhun na akka paupunami saluhun na atas nama paparan na pornami o pumisyasya olani. Itabay Tuhan Maria Motong, diak kapagkarezo, itong atongan ni karata, kabamatong akapangkat Tuhan mo na to katikinan ng raw. Ida Tuhan, dus ni roha diya mo na saluhun na, lumuwin ma, si Sarasu o kang lumuwin ma atas nama, o para ni na pornami o pumisyasya olani. Oh, jadi anak permusik ini dalam ditanya ngami pasatong ulos na marher bang mahami baik kamu mamang nau partusih
Di bos ni roha namin yan. Siyan na joloido di sadani roha, di dos ni roha, di hamo paparan ni na buro nami, buro na gabi, amang buro nami, siya kinalang. Las tuak ka are-are na yung ro, jupang dututu di hamo dos ni roha, asa hau matangga-tangga ma, dingga gadu-gaduan. Di hamo na sa luhu na paparan ni na buro nami, amang buro nami siya kinalang. Di ka are-are na yung ro, ulaw na met, ulaw na magodang, takka semahamu marsya holongan jana marsya juat-juat amang buru hubuak kami dong songo perbui ni holong nami ima ulus nama rabui songo dos niat mata dia mang buru dalam nitang yang nami hula-hula muna situ meang Tuhan ido napasato pasu-pasuna sadama sian hula-hula namar hamarangi sadama sian hula-hula muna matani are bicar atar songo nima pangidon nami amang buru radima hamu macalosa las anon pasahatong nami dotong perbuipir eme namar ludu mapanggabian ludu parhoroasan jumpa masuk menedok ni tua-tua asa firma poki bahul-bahul pacalongan firma tur dimuna luju-luju manangakapana motan iutus yang boru asa sikok ulota asa saat disulu saat matu panggabian duk tataruho nanon lain namion na tua-tua munaon tuingana para dia na persatokinani saat mahita gabi, saat mahita horas totong ma diramoti Tuhan. Somoni ma hata siya kami amang buru pasatami ma Tuhan. Halo, tulak, utuk. Bona hasuhutong margasihan. Dono nami masoron ya dona tua nok 10 bitu ma cuma di 10 alu. Hata pasu-pasuan, hata tangiang, hata holok sesaluhuna nama rolong ni roha tuamu. Tarlumobi ma sesudes raja ni hula-hula muna. Apu hamu mai martongani jabu. Silobo dengan kami amang buru. Mare diorita. Nasa colma ikumate ikumago sibu. Asa tubigan musik.
gori di bata ama dohot gori anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gori to di porbadia. Amin. Aduh kaya yodo tanguluan na Tuhan Yesus na mangulu do ganuk na porsia dia. Atik pe mati bana jala dang mati be bana. Do disaliling nililing na amin martangyan na hidup. Ali Tuhan di bata ama namin na di banwa gijang nung adileho ko anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan matian alami dosa namin. Jala di banguluhoro ibana sa dapotan hati koran dohot hanguluakan. Kasi maroham di hami saya jari jala apuli mahami. Asunang madili hami ala nang dijuho dongan namyon. Betul maharosyon nami jala pabengit marohan nami makirim di hanguluso. Asa unang mga dungi hami songon na so tumadaho na so marpakirimoni. Sa itaiti marohan nami tuho ay hodo si pangapun jala hodo haposan nami na masigat tutuhoro kami sahat rodi kasusudan ni buhal nami. Amin. Di ngalaho pasuko nangyari ni damang nataha holong yon. Surat do di 2 Korintus 5 ayat 1 sumunong madiro di sini. Ayo do huboto kami dinatanggal bagas parlape-lapean nami nasihat tanoon. Adong madihami inganan nasihat di bata bagas naso pinauli di tangan. Namia saliling-liling na di banua gijani salay husahahon. Ayo do huboto kami dinatanggal bagas parlape-lapean nami nasihat tanoon. Adong madihami inganan nasihat di bata bagas naso pinauli ni tangan. Namia saliling-liling na di banua gijani. Idong ko sahak na di tuman de bata mahola horuar do hola hobongot ola nionro di saliling-liling na. Amin. Marit di mahita di tutup mabatang ng bebijam. Orang doroha di limatakku orang rohana tertumir. Orang mamurum, oh nomor 2. Seorang mamurum, oh nama tuai. Nama radian sian ulauni. Nama radian sian ulauni. Nani ulamu di hazal maun, jalan nama ngihuton tu surga. Nani ulamu di hajol mau jalan nama ngikutu sungguh. Ale paris yahaan siat tano do permulani daging mumulak mega betan walai Tuhan debata nama nopao doho Tuhan Yesus Kristus na palua hokko siat dosa doho to di porbadia nama joho Tuhan ngoluan na sorasuda ima nama ngaramoti orbuk ni bakem pai maro ari parpudi amin mertua doakan namate marhite-hite Tuhani olat nyom olo ninna to di iya samaradian nasida si anak kaulaonna aina mangihutu nasida doakan na niula ni nasida amin martangyang mahita
Ale Tuhan de mata amanami na di banua gijang hodo de bata na punah kami rodi sudengo lunami. Seleho mahiras niro hadi kami. Asa marlas niro hai pai maho Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sahat tutangamu matot dinami doho daging nami. Aso nang lilu kami di ujung ni ajal nami. Seleho to dimi manugu-nugu kami. Asa diramoti kami. Molo hubulus samiru lalinggoman ni hamatiani. Asi maroham. Saya pamasuk mahami sogo tuha sonangan na sundenggani. Amin. Nuai kumasatanya partikian madabutano sian keluarga kasih solhot di kota Kaliale di bagasa buari di mata amanah kau di Purbadia. Dalam mau dah. Berasi masalah. Anak kami. Noel, kurang-kurang buat kamu. Bikin bang. Bagus, bikin bagus. Kamu. Lemparkan lagi. Dong be. Saya masih paida tuh. Nak bersihai sahabe lah sana. Suasana. Saya masih paida. Adona bersihai. Tung sahat belakan. Tuhan sonangani. Hula-hula na marang-marang girota. Baru secara sopa-sopa. Dungin na kalau siko masuk pagwepir. Tuhamuna baru nami. Napasaton pangurupio. Kalau siko masuk pagwepir. Baik namang. Sto kuna huduli.